Jambo watumishi wa Mungu na wajakazi wa Mungu, kila mmoja ambao anaponifuata apokee salamu zangu, na wasalimu yote bali mnapopatikana, ama kwa Kongo, kwa Uganda, kwa Tanzania na dunia kote. Pokee salamu zangu kwa jina la Yesu Kristo. Nawapenda sana, na tuliposema ya kama tunakuwa kila siku kwa chini yetu ya YouTube, tulisema kila mara kuwa unaandika jina Josaphat TV na utanipata na kila mambo pale. Alafu tunataka magharibi ya leo tuone mambo kidogo kuhusu neno la Mungu, sababu kunakuwa na mambo mazuri ambayo inapofunuliwa na neno na roho ya Mungu, na inafunuliwa kupitia neno la Mungu kila mara. Alafu chochote ambacho itakaoongozwa na Roho Mtakatifu inakuwa yenye inaweza kukujenga, na inaweza kukubadilisha, na inaweza kukutayarisha kusudi siku moja urithi uzima wa milele. Basi msikilizaji, palipote unaponifuata, tega sikio na unifuate kwa umakini. Ndio tunakuwa na neno letu pale katika kitabu cha Ufunuo sura yake 22, anza kwa mistari ya 6 na unasoma hata unatingana tena unasoma 13, unaenda mpaka 14. Alafu pale sije yetu kubwa inasema ya kama Yesu anarudi. Mamangu mpendwa, babangu mpendwa, ndugu yangu, rafiki, uko naikaa, tafadhali nataka nikujulishe kama Yesu anarudi. Na watu wengi wanajiuliza ya kama iliseme kwa tangu zamani Yesu anarudi, Yesu anarudi. Sababu ya nini Yesu arudi? Nataka nisemea wewe rafiki yangu, Yesu anarudi. Yesu anakuwa na njia yake mbalimbali ambacho anaweza karudia kwa kila mmoja. Anarudi kwa njia hata ya kifo. Anarudi kwa njia mbalimbali. Alafu sasa wewe mwenzangu mwenye unakuwa pale, ukiangali na uhai ndani yako, ukiangali na ukai ambao ulipopewa ya bure, nataka nisikilize. Kwa ile neno kulikuwa na mtumishi wa Mungu fulani aliitwa Yohane. Alipofunuliwa kwenye gereza. Alafu wakati alipofunuliwa, malaika akakuja kwake na kufunua na kusema ya kama waziwazi. Malaika akafunua mambo kadhalika na akatazama mambo nyingi kwa ile siku. Alafu kwa mwisho akasema, andika, ninakuja upesi. Ninakuja upesi. Akishafunuliwa mambo nyingi, na Roho Mtakatifu alimwacha, akasema, julisha watu wangu ninakuja upesi. Alafu mamangu, babangu, kakangu, rafiki yangu, unakuwa pale. Nataka nikuambie ama nataka nikuulize, namna gani unajitayarisha? Sababu Yesu anakuja. Sababu Yesu yu njiani. Yesu anakuja. Sijui kwako anaweza kukukuta na ukiangali na uhai. Kwa mwingine anaweza akarudia kwa njia ya kifo. Alafu nitaka nikufahamishe katika magharibi ya leo kama jua ya kama Yesu anakuja. Alafu unajitayarisha namna gani? Neno la Mungu nasema ya kama ukisoma pale kwa 7 anasema ninakuja upesi. Alafu sasa wakati Yesu anakuja, mwenzangu unajitayarisha namna gani? Kunakuwa na wengi za watu wanakamata kurudi ya Yesu Kristo kuwa mambo ya kawaida. Wanakamata kurudi ya Yesu Kristo kuwa mambo ya mazoezi. Alafu hawajui ya kama Yesu asiporudi hata anakukuta na macho ya uhai, anaweza karudia kwa njia ya kifo.
Maana tulisema ya kama, ndugu yangu mpendwa, unaponifuata kwa dunia nzima, najua uko na unanifuata. Sikiliza ya kama nasema neema ya leo inakuwa ya leo. Neema ya kesho inakuwa ya kesho. Sijui kama Mungu alikutayarisha usikilize ile mambo leo alafu ubadilike leo, na saa zingine kesho mambo yako ilikuwa inaenda badilika kusudi umalize vizuri. Maana nakwambia mwenzangu, neema inakuwa kila siku ina neema yake. Kila siku ina neema yake. Unapoamka siku ya kwanza, unapoamka ulikuwa mgonjwa zaidi ama hatari, lakini unaenda kuamka siku ya pili unakuwa na afya njema na unakuwa na afya nzuri. Unapoamka siku ya tatu unakuwa hata unakoselewa sana, lakini unaenda amka siku ya 4 na ile kukoselewa inaisha na unaenda maisha yako inaenda badilika. Acha nikwambia kama kila siku ina neema yake na kila siku ina ufunuo yake. Alafu kama ufunuo inapotoka, jua ya kama Mungu ana wazo mema juu yako. Mungu ana mipango vizuri juu yako. Sie wanadamu tunakuwa na muda ndogo kwa dunia hapa. Tunakuwa na wakati ndogo kwa dunia hapa. Tunakuwa na wakati ndogo sana kwa dunia hapa. Tunakuwa wenyeji wa mbinguni, tunaenda safiri na tuko na acha dunia sababu haiko kwetu, haiko mji yetu. Basi Mungu anakuwa na mawazo nzuri, Mungu anakuwa na mipango nzuri. Aliposema na Yohane, Roho Mtakatifu alipofunua hayo mambo na Yohane, mtumishi wa Mungu Yohane, akafunuliwa ile mambo na akajua ile siri. Kwake ilikuwa apaze ile habari njema duniani kote, alafu watu wajue ya kama Yesu anarudi. Alafu wakati anaporudi ataukuta namna gani? Namna gani unajitayarisha? Namna gani mambo yako unatengeneza na Bwana? Rafiki yangu sikiliza. Unifuate rafiki yangu. Pahali pote unapopatikana, nielewe vizuri. Sababu kuna mambo moja yenye Mungu anataka toka kwako ibadilike. Kuna mambo moja yenye Mungu anaona ungeitengeneza ama ungeibadilisha, haijabadilika, maana ufunuo inatoka. Rafiki yangu, neno inahubiriwa kwenye rezo, hata kwenye radio, kwenye makanisa, kwenye hata mtandao. Neno la Mungu inahubiriwa. Hata barabarani neno la Mungu inahubiriwa. Alafu namna gani unajitayarisha? Rafiki yangu, acha nikuambie, tunakuwa wageni na tuko na safiri, tuko na kwenda. Alafu yako ikiletana hata kesho, ama mambo yako inapoenda badilika magharibi ya leo, ama mambo yako inapoenda badilika kesho, utakuwa mgeni wa nani? Nisikilize rafiki yangu, nisikilize mamangu, nisikilize babangu, nisikilize kakangu. Neema ya Mungu inakukujia leo. Neema ya Mungu inakutafuta saa hii. Neema ya Mungu inatafuta hata mmoja ya nyumba yako angebadilika. Mmoja ya nyumba yako angebadilisha mawazo yake. Mmoja ya nyumba yako angebadilisha mafikara yake. Sababu hatujui siku wala saa. Yesu anakuja upesi. Ukiendelea na kushuka kule chini kwa 13, neno la Mungu nasema ya kama Yesu yeye ndiye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Yeye ndiye alipoanza na yeye ndiye atakayemaliza. Ulipozaliwa alikuwa pale, na utakaye kwenda na uko nafariki atakuwa wa mwisho pale. Sema kwa kila mambo yako unapopatikana, unapoishi kwa dunia, jua ya kama mwenye anakuwa mwanzo na mwisho kwa kila mambo yako yupo, ndiye Yesu Kristo. Yule jana, leo, hata kesho, milele na milele atabaki kuwa Bwana.
alafu unajitayarisha namna gani? Unapojipanga namna gani? Mamangu mpendwa, neno la Mungu nasema ya kama kila goti litapigwa mbele ya Bwana na kila ulimi litakiri. Badilisha mambo yako, badilisha nia yako. Mmoja msikilizaji kwa ile saa tunapoongea, badilisha nia yako, badilisha mambo yako yenye ilikuwa mbali na mapenzi ya Mungu, alafu rudi nyuma na ukakaa chini na unatafuna mambo yako moja moja. Unapotengeneza mambo yako na Bwana, na utapata ile heri. Biblia nasema ya kama heri kwa wenye wanapovua nguo yao. Unapoendelea na kuisoma, anasema kama heri kwa wenye wanapovua nguo yao na kuitafuta ikuwe meupe kila mara. Kusema namna gani hiyo? Unapokuwa pale, tafuta kuwa kila mara unajitakasa. Tafuta kila mara unapokuwa unatafuta utakaso. Sababu unakuwa mwanadamu, sharti ukufe, sharti utaondoka, sharti utakwenda. Alafu Mungu anakuwa na mawazo nzuri juu ya nafsi yako. Biblia inasema ya kama nafsi moja ina bei damani, ina bei kali mbele ya Mungu. Nafsi moja ina bei kali mbele ya Mungu, rafiki yangu. Ndio maana neno la Mungu inapohubiriwa kwa kila njia, kwa YouTube, kwa marezo sosio, kwa namna yote, hata kwa barabarani, hata tuseme kwa maredio, kwa makanisa, neno la Mungu inapohubiriwa kwa ajili ya nafsi moja, kusudi isipotee. Siku inapokuja inakuwa ya hatari. Mwenzangu, wengi wangapi walipoanja, wangapi walipojulikana, wangapi walikuwa na pesa kuliko wewe na mimi, wangapi walipokuwa hawaguzwe hata kidogo, lakini leo wako wapi mwenzangu? Wanaenda wapi? Alafu wakati ya neema ndio sasa, wakati vizuri enye Mungu anataka ubadilishe mambo yako, enye Mungu anataka ubadilishe nia yako, enye Mungu anatafuta ubadilishe mafikiri yako, enye Mungu anataka urudi karibu na yeye. Rafiki yangu, unaponisikiliza, najua unanisikiliza, alafu badilisha mambo yako, badilisha mambo yako, badilisha mafikiri yako. Pango ya Mungu ni mema, pango ya Mungu ni nzuri. Anakuja upesi, anakuja kulipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Alafu utakuwa wapi? Nisikilize vizuri, nisikilize vizuri. Utakuwa mgeni wa nani? Akirudi sasa, anaporudi hata magharibi, anaporudi hata kesho, anaporudi wakati yote, utakuwa wapi na utaenda wapi? Utakuwa mgeni wa nani? Tumehakikisha ya kama shetani yupo na Mungu yupo, alafu kuna kuwa na kampeni. Wakati ya kampeni ndio sasa, wakati ya kampeni ndio sasa. Mwenzangu, chagua vizuri, chagua vizuri, sababu wakati inapokuja takuwa wakati ya hatari. Alafu mwenzangu, badilika. Usipobadilika, tunaona watoto wanaenda, vijana wanaenda, wasichana wanaenda, wamama wanaenda, wababa wanaenda, wazee wanaenda, watumishi nao wanaenda. Alafu wanaenda wapi? Jiulize. Mpendwa, nakupenda sana ndani ya Yesu Kristo, na ninataka zaidi siku moja tuonane kwenye ufalme wa mbinguni. Nawapenda sana, na Mungu pia anawapenda sana. Alafu kila mara Mungu anasambaza habari njema yake duniani kote kusudi nafsi iokolewe. Basi nashukuru sana, nakupenda mpendwa.
usalimike tena zaidi. Na sema naita kwa jina la Josaphat kutoka MDJC. Unaponitafuta kwa YouTube utanipata pale. Andika jina yangu Josaphat TV na utanipata. Josaphat TV utanipata bila tatizo. Alafu Mungu ana mpango mzuri juu yako. Mungu ana wazo nzuri juu yako. Mungu ana mpango nzuri. Anataka ubadilike, anataka ubadilishe nia yako. Anaporudi hata sasa, anapokukuta hata kwa njia ya kifo, anapofika kwako kwa njia mbalimbali, akukute tayari. Basi nawapenda. Nashukuru sana kunifuata. Uifuate ile video mpaka mwisho na itakuwa vizuri sana. Basi nashukuru zaidi tena zaidi. Basi msalimike tena, nawapenda. Amen.